Drugu godinu za redom kroz razgovor na obostrano zadovoljstvo sumiramo utiske, ali i nagovještavamo planove uspješne operske pjevačice Ivane Čanović, rođene Nikšićanke koja sve stabilniju karijeru gradi na prostoru našeg, ali i susjednog kontinenta. Hvala na tome. Da, radim u Evropi, radim pomalo u Aziji, radim u Srednjoj i Sjevernoj Americi. Voljela bih da radim u Crnoj Gori. Za sada planiramo neke projekte, nadam se da će se nešto od svega toga i desiti. Da, ovdje sam u Crnoj Gori na odmoru. Bila sam 2 mjeseca na festivalu Puccini. Imala sam to veliko zadovoljstvo da imam opet nastup sa maestrom Andreom Bocellijem. 6. jula otvorili smo jedan od najprestižnijih i najboljih festivala, operskih festivala svijeta. To je bio 64. festival Puccini i Torre del Lago. Pored maestra Bocelli pjevala sam sa Martinom Serafim, sa Alberto Guerzonijem i Alessandrom Guerzonijem. Oni su radili zajedno sa maestrom Carlom Berninijem. Pjevali su Puccini mesu, gdje nema, nažalost, ženskih solista, ali smo zatim imali gala svih operskih najpoznatijih arija Puccinija i dueta, tako da je publika bila veoma zadovoljna programom. To vam je ujedno donijelo i nagradu, zar ne? Da kažemo da je to otvaranje festivala bilo veoma prestižno i da je za mene bilo veoma važno zato što sam pjevala sa svim najvećim operskim zvijezdama svijeta. A oni su odlučili mi daju nagradu Puccini kupisti kao najboljem izvođaču na Puccini festivalu za 2018. godinu zato što sam pjevala glavnu ulogu u operi Turandot 17. avgusta, tako da su nakon tog operskog izvođenja napravili mi veliko iznenađenje i dodijelili mi nagradu. Je li bilo laskavo dobiti glavnu ulogu u jednoj operi? Jest. Moram priznam da je ovo prvi put u mojoj karijeri da sam pjevala glavnu ulogu na velikom, najvećem operskom festivalu. Tako da je to bio, sada je moje ime registrovano na najvisočijem nivou operskih pjevača. Tako da je ovo bio big step. Nadamo se da će ih biti još mnogo, zapravo sigurni smo. Sada kada već pominjete festivale, da malo opišemo taj ambijent održavanja istih. Kako sve to izgleda? Pripremala sam se nedeljama, da ne kažem mjesecima. Nije lako biti mladi umjetnik i biti upoređen sa svim umjetnicima koji imaju već 20, 30, 40, čak i 50 godina karijeru. Pjevala sam sa maestrom Claudio Ottini koji je već skoro 50 godina na sceni. Tako da nije bilo lako, spremila sam se da ne bi niko imao neku zamjerku, ambijent je fenomenalan, radili smo intenzivno, ponekad se radimo i nedjelju dana bez pauze od ujutro do uveče. Dešavalo se da smo zbog svijetla, pošto je sve na otvorenom, da smo imali probe čak do 2 ili 3 ujutro, a onda ujutro moramo da se probudimo rano da bismo bili spremni za jutarnju probu, tako je bilo veoma intenzivno, ali su nam davali ponekad po 2-3 slobodna dana, tako da sam uspjela malo da odmorim, malo da radim, malo da radim, da bi glas bio u najboljoj formi. U prošlom intervju govorili ste o tome kako se trudite približiti operu zajedno sa vašim kolegama i djeci. Sad, koliko se ova vrsta umjetnosti može prilagođavati uzrastu? Da kažem, na primjer, opera Turandot je opera koja je inspirisana pričom, bajkovitom pričom iz Kine. Djeca obožavaju Turandot. Zbog čega? Zato što je Turandot kraljica, ledina kraljica koja želi da zaštiti svoje kraljevstvo, koja odbija ljubav, dolazi princ iz drugog kraljevstva, oni su se zavoljeli. Poput bajke neke. Jeste, to je bajka i onda djeca vole priču. Kada im se malo objasni priča, onda su oni još više inspirisani, više im se sviđa, razumiju šta se dešava na sceni. U Turandot imali smo i 20-ak mladih izvođača, znači imali smo djecu od 4 do 14 godina koji su pjevali u horu, dječjem horu i oni su bili na sceni. A generalna proba je bila ispričana sa najboljom publikom. Imali smo djecu iz svih osnovnih škola koji su došli da slušaju generalnu probu i bili su mirni, pratili su priču. Na kraju smo imali najveće aplauze iako je bila generalna proba, tako da se djeci mnogo sviđa. Ako je opera dobro urađena, ako oni već znaju priču, ako su upoznati sa operom, onda im se sviđa. Ja i dalje insistiram na tome da ako nešto razumijemo, možemo da zavalimo. Ako odbijamo da razumijemo i da ne želimo da pričamo o tom argumentu, onda naravno ne može ni da nam se svidi, ako ga ne poznajemo. Djeca su moja najbolja publika.
što mislim da je i svaki čin otprilike oko sat vremena. Imamo 3 čina u operi Turandot i svaki čin je otprilike oko sat vremena, a njima je koncentracija bila fenomenalna. Mi smo se plašili da će da pričaju, da će da komentarišu, da će da prekinu i da neće znati kako da prate operu. Međutim, bili su stvarno predivni, slušali su i gledali, bili su oduševljeni i na kraju su došli da razgovaraju sa nama, da se slikaju, da porazgovaraju, bili su super. Jasno je da mnogo ulažete u sebe i generalno u sve to što želite prenijeti na publiku. Koliko se smatrate privilegovanom, što vam je pripala baš ta čast, evo konkretno i ove godine, opet jedno veliko iskustvo i prošle godine isto tako bilo. Ko zna šta će biti sledeće, koji ćete tada san ostvariti i gdje ćete poći onda da nastupate? Hvala vam na povjerenju. Nadam se da ću biti na sceni, nadam se da ću imati puno prilike da se predstavim i crnogorskoj publici i publici u Evropi i šire. Nadam se da će karijera da ide uzbrdicom i nadam se da ću se ja ostvariti kao umjetnik i više i da ću imati više prilika da pjevam. Mogu da vam dam već neke novosti. 3. oktobra pjevat ću u Teatru Verdi sa maestrom Bocellijem, imat ćemo koncert u Pizi. Zatim, krajem septembra pjevat ću za projekat Milanske skale u Istanbulu sa dirigentom Saša Götzel, koji je iz Beča i dirigent Bečke opere. Imaćemo, da kažemo, taj konkurs takmičenja 40 najboljih mladih umjetnika svijeta i tako da sam privilegovana da budem na tom takmičenju krajem septembra. Novembar i decembar pjevat ću 2 uloge u operi Rigoletto, Teatro Lirico Cagliari, tako da imamo pune ruke posla opet.